kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun ready go bathamai ka bas bat bidor. Hadin babon ki pajba kilo ujor. Nakasngi syakasngi alor ka jingkala Ktem kam Sniew ha ka parking lot. Jong ka Muda Market Complex kabadon Nongpoh. Nagalyang jong ka Hanyo Trap National Youth Front Northern Region ha ka santrik unaiwing arjar arpo. Kalahir jurip kensan yakni ka jaka bat lap shisha bakane ka jaka penyang kali kala kelalong penban ka Ktem baki riushim kabu ki juyo lat ban le ki kam Sniew ki ba pensir ki pajba nong late nong wan. Hakani ka jingjurip balayalam da presiden jong ka HNYF Northern Region uba Marcus Martin lalabru ya ki katto katni ki samla ki bedang muja di kiat sadhai hakrum jong kani ka parking lot bat labru ya ki bilor kiat bat ya ki ternya injection haka bala suba bala pendon kam de ki beriu ki baju imkerni haka jingdi ya udrok ini nak lihat sengi sini kata di ujor ni kalau bah ini mengiwan nilap bisa bro kita sudah besong halak penuh kumba kini mentaru abang ikran ki kena di bawah di bawah halak kejong-kejong kesnong di pelong sekali kiat pelong sekali drop di bon ki lap ki injection ki bala ada pendon kam tekat lo kedeka kejiman amtaka lawe joki di nongsusno terima taka seng cuma ka tentu ya ki pulet ya ka authority bapak ya kedeka muda makan perking bah makan bu lagi security guard makan ai ki sakri lene kata ka jing sakri ki beri ki ba one parking kali ni namar bunsen ki beri ki kau majak tiar ne bun satu mo Ktem ki kthai kena ki mut wan toilet chineru haba bon kini kinong ki basong kuno ne ki akab jima ki sir ki do kita ki sir tenali yang aseng tentu ya ka deputy commissioner mo bahkan ai ga direction ya ki pulet makin pek berman makin le berintang ne